Mwongeye kwirirwa abakurikiye TV yacu Vumbura TV. Nk'uko bisanzwe rero hari benshi cyane bari banyereka ibibazo bijyanye no kuryo wakoresha ya internet y'ubuntu, bagiye bambwira ko bidashoboka. Uyu munsi ngiye kubereka uburyo wakoresha internet y'ubuntu bishoboka kandi bigakunda nta nkomyi nta n'ikibazo. Rero na mbere uburyo ushaka gukoresha internet y'ubuntu, ndagusabye banza ukande subscribe kuri Vumbura TV, ukore na share kugira ngo abagenzi bawe dufatanye. Rero na mbere urajya ko twita muri Play Store cyangwa ahandi hantu winjiremo, ujye hano basetinga hano hejuru wandikemo ijambo Hama VPN. Urabireba neza bimeze, haraza ama VPN menshi cyane, harimo VPN nyinshi ubonamo hano, gusa iyo ushaka ni ama VPN imwe mutuku, VPN imwe ibara ry'umutuku. Para kuyibona ni iyi ngiyi ngenda ifite, iyi muri kubona hano, iyi ngiyi muri kubona aha ngaha, reka yibereke igaragara neza. Ni iyi ngiyi nziza ntabwo utari kuyibona. Ukimara kuhagera urayikirikaho, ufite ikirika yinjire. Ukimara kuyinjiramo urayitegereza yinjire, uraza wandikemo hano hantu hambere urahihorera, hambere n'aha kabiri urahihorera. Ahubwo wowe niba ukoresha sadi ya Tigo na Airtel, uraza hano hari amaseva, ufitemo seva ya 62. Niba ushaka gukoresha telefone kuri Airtel 32, dore ngiyi uyinjizemo. Hano ha kabiri uraza ushyiremo 500 urayasiba ushyiremo 53. Hano harekere 0 nangaho harekere ijambo UTP. Kubera ko ngende gukoresha connection kuri MTN, nshaka ariho nkoresha net y'ubuntu, gashyiremo MTN ijambo seva 50, dore ngiyi seva 50. Ukimara kuyibona uraza hano hepfo handitse connect you. Uraza hano handitse connect nk'ibisanzwe, dore ngaha reka mpabereke. Uraza hano hantu hari ijambo connect, uyinjire tuka ibyo nakubwiye byose hamwe ukirika okay finally grade, urahakoranaho winjire. Urategereza kugira ngo turebe ko internet y'ubuntu yacu itangira kwikonekita. Urategerezaho akanya gato, ukunda akanya urabanza utegerezaho akanya. Nibikunda hazamo ibara ry'umukara, kiri mu ibara ry'umukara, ibyo rero terizamo hano kugira ngo tugere ku internet y'ubuntu. Turategerezaho gatoya turebe. Gusa mbere na mbere mbabwire ngo kanda subscribe dukomeze twigane ibintu by'ubwenge mu ikoranabuhanga, dufatanyirize hamwe kandi ngo abafatanyirije hamwe barashobora. Ndagusabye rero nawe wifuza ko dufatanya, kanda subscribe, ukore na sharing bagenzi bawe nabo bamenye bikwifuza kumenya wenyine. Kuri MTN ni seva ya 50 nkuko nayobwiye, kuri Tigo ni seva ya 62. kugira ngo murabibona hano. Ndabona hari kuzamo ikibazo, reka twongere duconnecte. Rwanda twashyize kuri seva itariyo. Hano urategereza nyine kugira ngo turebe ko biba connected. Ranza ugategereza, dutegereze rero turebe ko biba connected. Okay guys, nkuko mubibona rero murabona internet yacu y'ubuntu yamaze gukunda. Zatubwira ngo connected to free server. Noneho abantu muri kureba neza, urabona hano hejuru, ahangaha rwose muri kubona ahangaha ngiye gushyira akamenyetso rwose, dore ngaha haje akantu k'agafunguzo katari kariho, kugira ngo muri kubibona tu. Haje akandi kantu kameze nk'agafunguzo kakubwira kuba access kuri iyo internet y'ubuntu yamaze gukora. Muri kubireba neza ukuntu twabikoze, azagira umuntu kumbwira ngo byaramunaniye rwose, kuza kuri YouTube yawe
ugahita ijambo rindi ushaka gusearchinga, reka nsearchinge Vumbura TV, ibintu byawe byose birabikora rwose byiruka, urabona biriruka cyane kandi bikihuta rwose nta kibazo. Urabona ndasearchinga ibintu bikaza byiruka nta ribi rwose. Ngibyo byose ndabasabye hatazajya umuntu ajya kunanizwa nawe kumbwira ngo internet ubuntu ngo ntikora, murabiboneye ko internet yacu y'ubuntu ikora cyane kandi yihuta. Iyi internet y'ubuntu rero iyo ushaka kuyikuramo urongera ugasubira application, urabona hano iri kuvuga ngo connected to free server ya 50, ubwo ni ya MTN. Kugira ngo murabibona ko igihe tumaze gukoresha iyi internet hano batakwereka igihe umaze kuyikoresha, dore ngiyi muri kubibona bari kutwereka ko umaze kuyikoresha igihe kingana n'umunota na seconde 20. Hano bari kutwereka ko amaze kugenda mega imwe, dore ngaha hano bari kwereka n'ibyagiye senti megakibe receive n'imwe. Ndabasabye rero twese dukoresha cyane ubuntu. Hano rero iyo ushaka kuyikuramo uraza ukaza kuri ijambo ugahita ukandamo hano hagati, ushaka kubikuramo ngo bivemo ugahita ukandamo hano hagati, ukandi ahangaha ukahakanda, ugahita uhakanda ukambikore gutya, ugahita wemeza gutya. Ubu murabona ka gafunguzo kacu kari hano hejuru kahise kagenda, bahise badusubiza muri handi twa connect. Kanda subscribers rero twikomeze kwigana utuntu tw'ubwenge. Ciao ciao, ndabakunda cyane.